Arah Volchansk, Rusia melansir rekaman video penghancuran howitzer M777 dengan amunisi drone Lancet. Prajurit kelompok pasukan utara ke arah Volchansk, dengan menggunakan amunisi drone Lancet, menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika Serikat yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafezala. Setelah itu howitzer dan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Awak artileri howitzer self-propelled, M-STAS, pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan Barat, Angkatan Bersenjata Rusia selama perang jarak jauh menghancurkan posisi musuh yang disamarkan yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri dipandu koordinat target dari drone pengintai. Serangan tepat serangan ke target. Musuh tidak dapat menghindar lagi, demikian keterangan video militer Rusia 21 Agustus. Целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты, ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарею в районе сосредоточения приезжает машина, вот, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня, Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает, то есть с водой проблем нет. Personel Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-95 Ukraina menggempur posisi tentara Rusia dari BMP, Marder, selama operasi penyerangan. 9 senjata Rusia dan 1 mortir bermain petak umpet dengan pilot Ukraina dari Batalion BPAK, Rarok, dari OMBR ke-24 demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman lain, pekerjaan tempur pengintai udara dari Batalion Penyerangan Gunung Terpisah ke-109 dari OGS HBR ke-10, Edelweiss, Ukraina berburu pasukan Rusia di garis depan. Namun lokasi pengambilan gambar tak disebutkan. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. 17-й танковый бригад в районах населенных пунктов Золочев,
Могрица и Луговка. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк 6 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град». Подразделения группировки Запада заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием 115-й, 116-й механизированных бригад, 3-й штурмовой бригады в районах Копанки, Червонодібровы и Новосадовой. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, 2 гаубицы М198, гаубицу М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и орудие М119. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Отражены 2 контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы М777, 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубицу 100Б, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО РАК СА-12 и 105 мм гаубицу М119. Уничтожено 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Хаммер», 10 реактивных снарядов «Химарс», 31 беспилотный летательный аппарат, из них 5 вне зоны проведения специальной военной операции. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел – Новгородская. Нанесено поражение формированием 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ Гвардии Украины в районах Торецка и Калинова. Потери противника составили более 585 военнослужащих, 3 танка, 2 автомобиля, 155 мм гаубица М777, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 104-й бригады территориальной обороны в районах Причистовки и Шахтерского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 152 мм орудия Д-20. Pesawat pembom Su-34 pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis bajanya di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan di malam hari. Video dipublikasikan 20 Agustus. Serangan terhadap sasaran-sasaran benteng musuh yang diintai dengan menggunakan bom udara modern dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa titik penempatan sementara dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video militer Rusia. Rekaman lain, helikopter pemburu Rusia Mi-28NM menuntaskan target pemburu tentara Ukraina yang tersisa di Kursk. Penerbangan kami menghancurkan musuh di tanah Kursk, tidak memberinya istirahat baik siang maupun malam, kata Vladimir pilot Mi-28NM.
вооружения неуправляемые ракеты на РС-8. После нанесения в него поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования. Kota Suja berada di bawah kendali Angkatan Pertahanan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman militer Ukraina berinteraksi dengan masyarakat Suja. Sudza adalah sebuah kota dan pusat administratif distrik Sudzhansky di Oblast Kursk, Rusia, yang terletak di Sungai Sudza dan Olyoshnya, 105 km, 65 mil, barat daya Kursk, pusat administratif oblast tersebut. Kota ini memiliki populasi sebanyak 5.127 orang. Kota ini merupakan pengumpan pertukaran gas alam tempat pipa gas Trans-Siberia bertemu dengan pipa gas Broterhood. Kota ini saat ini diduduki oleh pasukan Ukraina setelah serangan Oblast Kursk pada bulan Agustus 2024. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman bagaimana cara kerja pasukan operasi khusus di Kursk, Cina, wilayah Rusia yang diduduki. Prajurit musuh berusaha bersembunyi di kawasan industri, di posisi yang dilengkapi perlengkapan, dan di rumah-rumah sipil. Namun tentara dari salah satu divisi SSO Ukraina menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat bersembunyi dimanapun, demikian keterangan videonya 20 Agustus. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Dengan serangan tepat dari bom udara berpemandu FAB dari UMPC, konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dihentikan dan dihancurkan sebagian, kerugian musuh semakin jelas, demikian keterangan video unit utara Rusia, 20 Agustus. Marinir Brigade Pengawal Terpisah ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia menumpas konvoi kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk, Rusia dan Ukraina. Personil militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan kemajuan kolom Angkatan Bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir militan Angkatan Bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat.
Selama kontak senjata, personel Brigade Serangan Udara terpisah ke 82 angkatan bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Cossack, serta kendaraan lapis baja HMMWV, dihancurkan. 2 pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Rochelle Sharp Kanada dan sebuah kendaraan tahan ranjau Cougar diamankan. Puluhan personel musuh juga ditawan. Seperti yang dikatakan prajurit Brigade Marinir Armada Laut Hitam, musuh tidak mengharapkan tanggapan yang begitu keras. Setelah serangan langsung yang gagal, para militan mencoba melewati pejuang kami. Namun berkat kecerdikan Komandan Regu Penyerang, mereka terkejut. Setelah itu, Marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 20 Agustus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 20 Agustus, militer Rusia total kehilangan 601.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.518 tank, 16.521 kendaraan tempur lapis baja, 23.142 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.156 sistem artileri, 1.166 sistem roket peluncur ganda, 926 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.